Sanral e tlo sebedisana le DBSA nakong ya kgwedi tse 4 tse latelang moo DBSA e tlang ho hlokomela kabo ya dithendara le ho lekola tswelopele ka mora kabo ya tsona. Sena se tla ka mora ho latela ha metjha e fosahetseng kabong ya dithendara e ileng ya etswa ke Sanral. Irregularities in terms of the handling of the previous tender process, including not adhering to some of our internal controls, including decisions taken by structures and individuals who did not have the authority to do so. Letona la dipalangwang Fikile Mbalula o re ho hlakolwa ha dithendara tse hlano ke mohato o nepahetseng ka ha sena se tla thibela diketsahalo tseo mmuso o tla qetella o iphumana o aba dithendara dikhamphaneng tse nang le tshusumetso. An independent institution in DBSA have been appointed to execute the plan. So DBSA is known for its capacity, but they do have also the capacity to bring us to where we want to get to. Mballo o qetelletse ka hore leabo la ditekanyetso tsa ditjhelete tsa hara selemo ka kgwedi ya Mphalane ke moo ho tlang ho nkwa qeto ka maemo a di-e-toll.